Inibingelele-ke bafowethu-ke ngiphinde nginamukele-ke bafowethu, asivelani sihlaleni odabeni lwanamhlanje engiza nalo oluthinta-ke ubaba uMangaliso Ngema owaziwa ngoSiza Mokoena kumdlalo iFamily Secret osevele-ke washiya-ke kuwe-ke lo mdlalo-ke kulandela-ke izinsolo-ke asabhekane nazo-ke njengamanje zokuhlukumeza ngokocansi intokazi uLorena Moropa elingisa-ke laphana-ke kulithabo esakazwa ku-SABC 2. Ukwesula-ke kwakhe vele emva kokuthi i-SABC ifakele ingcindezi oproducer bawo-ke lo mdlalo iFamily Secret ukuthi-ke mabamxoshe uma kungenjalo bazowuvala lo mdlalo. uMangaliso odlala indawo eqavile kulo mdlalo uthe ubone kungcono ukuthi avele ahambe kungaze kuvalwe umdlalo bese oza kwabo bephelelwa-ke yiwo-ke umsebenzi. Ngokusho koproducer balo mdlalo bakuvezile-ke nabo ukuthi indawo-ke kaSiza Mokoena izoqhubeka idlale kuwo lo mdlalo kodwa-ke izobe-ke isidlalwa-ke ngomunye umuntu. Kanti-ke naye-ke futhi-ke ubaba uNgema uphinde wakugcizelela futhi ukuthi naye-ke ngakwelakhe isayidi uzithathile izinyathelo zomthetho kodwa-ke akakazi ukuthi uzovela nini-ke enkantolo-ke. Bafowethu-ke mina ngifisa ukwazi ukuthi nina nicabangani ngalolu daba-ke. Ngicela sihlangane laphana kwi-comment section sixoxe ngalo. Ningakhohlwa-ke bafowethu ukuthi ni-subscribe niphinde nithinte ne-bell so that nizothola ama-notifications njalo mas-uploada ividiyo entsha. Siyabonga.